bayifate bafate teta reka mushumba zisengere asa n'impeta Tukushukuru Mungu Yesu Kristo kwa ajili ya kutulinda. Tunasema ni asante kwa sababu ni mwema, Mungu anakushukuru kwa kazi ambayo inatendeka hapa. Tukaje katika wale wawe Bwana, tunikabidhi pete hizi ambazo ni wamiliki safari yetu wametembea. tunakuta mtu akibaidai kukulu kwa na kuwa na pia Ataweza kuishana kwa sababu ni ishara. Ako mga bagawang mga marabere. Nyaw. Ako mga bagawang mga marabere. Nyaw. or express the love of your soul wish. It's okay. Yeah. So at this point, I will call all the pastors and the parents. Nikajieleza washumba wose na wazee. Okay, Ya, Nikawan amukuremo aka gatimba. Usema kupeleka mwewe kamera kama unapata mafoto. Kitu asante. mukishika pete pamoja. Urasana uno kumwambika ukane kupeleka kwa kupeleka mwewe kamera. Naomba wahubiri tukuje pamoja na abashumba nibaze wazazi pia wakuje. Nyantabara Jolie, jewe Nyantabara Jolie give you Mr. Mugisha Prince wambitse we Mugisha Prince this ring urupeta as a reminder k'ikimenyetso cyangwa urwibutso that I will love you, yuko nzagukunda, honor you, nzakubaha, and cherish you kandi nzagutetesha in all times, mu bihe byose, in all places, aho ariho hose, and in all ways forever. iteka ryose. In the name of the Mu Father, izina rya Data, and of the Son, iry'Umwana, and the Holy Spirit. n'Umwuka Wera. Amen. Amen. In
The book of Mark chapter 10 verse 3 maze muherekeze joli tuze kugera hano kuza kumwakira. Amashyi menshi cyane mwakoze Imana, amashyi menshi cyane, munyemerere amashyi yanyu, munyemerere amashyi yanyu yumvikane maze tugaragaza akanyamuneza. Barasa neza baraberewe, banyamurika ubuhanga bwiza bwo kwa Gasengenge, abarebe wacu mu Kubasa, utare ntabwo nziza ya Gitore maze tuze hano